ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, now. See you whining, grinding, all on the floor like that. Oh. Nadu kasih balas dang yang ni ka jingsha than hadin ra sanpho pentatam jadon kumba lagut kisamla puli kiba tengkata kiba hani ka jingsha than kibala sara sport hospital nen kasih agaba menta kasih pada niyo so kumba agot kisamla kiba sathan ni kiba ni ki khot to kasai kibala habada ki sport hospital lambar para jore ke jingsha tom pada nakaliang kini kisamla kita ka mesin ke bakalut hi ka station hospital ban pelong ki le ki test ko kam nang ba kan yo kan ke besai ke baklan bad nakaliang ke joki kala pularu ba anda kila yo ke cai sumar maka kin wan biang ni ban kontak yo ni ke jiki syathan tad hadu ba vice chancellor hiar na kan ka kam ko menikong hi ki niki medical assistance badon kidina po university health center jong university ndre kumbakalong ru na university ni mdon ni nurses bantang doktor wala kata ru bidang le ya kam di bele ndre kumbakalong menil pede nakaliang ka dia machuru lai wan chani ka jaka bat kila bu yaki ambulance ku jongki rekat ru bat ki staff ku jongki ba juan ban le medical check up yaki samla ki ban kan ko chat kan juan ka jongki kamdan kanu juthot bat ni ru ni pediang yang ta ka jing assistance ku ki ai kabanang kong ke orang cuman ko skuba anu kam risu kepada tentang ni la sui na du pasenti ni kondisi ni sui kami kami terlalu kurang ini ke pelong ini ba idan ni jeso bagi dan tekali ke skuba apa adalah ni luar dari ke jolong cuman ke cengkir asuk skuba dalam tentang peliharaan ini celai apa jika pelong pat ni samla puli ki bersim ni sejam berkoi hari buat bersama ihap penuh bakadai ke jengkuman bat boleh saya jadi juga melihat rekam dulu isi bermentar skuba ni la ini mat jawa ki samla puli dan kembang sasau tadi ada kawai kemat jawa ni skuba keren penolong ni wa ada penterti Jadi kalian tu keseng nadu kesni banangkok. Akaba kini kesamla puli kisim di senja. Nak kalian tu keseng ni guna IMC maki. Ini ada je kesan berpura. Ambar kesutu baka jeng yang rengba di samla puli. Kamdai ya kebamantah andai. Perkat ia kalongron. Nak kalong tem jog jeti wirat jog di sekolah bah. Dia lo katak bantah nak kalian tu keseng andai ngenam sim mangi ya karai. Karai kedai kini kesamla puli biki ai keti kuan keti yang berti kita kaya kadon kam ya keseng berkuai bagian step in kata kebon seperkat ibat bilang bahwa ini haban dia ka pemerintah ini ai ka jinsian berpura bat lada ka jia kan lu ka jinsia bersubsidi dia kini kesamla puli bisa dengan kejingit klik hab David saya udah baik sekolah sekolah ba uhab ban klik kok ham pembak ni maka daw borok kejemi kini borok fat dari daw dulu kami ke daw dulu bakane ke pen iwo le se ubere ukwa man perhial asod sekolah ba anhu le ken snap hiru jenglong jeman ke kenrum kenram sekolah ba anhu ya katangi lah penting ke daw tan rai mu trai pula penting dia kini kita ke kenrum kenram kemi ban poi du buat pergi cekah salam samla pule hajaka bersyok kabrak kelas marsngap hikai ban lech sing makrekot dari satkan ni golong ke jile ran ang syawisi dan solek ran untuk kamu bandawa ban yesuki untuk kamu bandawa besai lebih sanyi jingsa bak peli jibom fit gomla untuk dari kampus kurban inalian juga sengi ni soal ke jingsa berpura iki samla puli yang rebak ta dengan jiki batla kada kam ka sya ini dengan ya welti i ke pos sebatai persen keselek jong sama nilai ilu pagi no kai kali kendu ya problem ne
oh dikli kodan mentah sekolah baru ngacrai kodan kok nombak sedang trai belawi ke jinglong zaman kok sekolah baru dikum kridu yang majalah ngacrai masuk tu jong kamram kok trai bayar dunia kidau dan rai beli ke long kuman ke pos kuman kita kaya ke Jawa yang ibu niat sawu sampai isi berman